Mutegeri wa Meru TV na nkoroki mukari okuma thosi monkantu Nyeri mukari wa kaunti Tharaka Nithi Isiolo na kaunti chonde cia ntheguru ya Kenya ni werigiro bwako nethiritwe uri na ntuko enjaga ntuko ya 23 mweri jwa mugwanja turi mwaka jwa 2025 ntuko ni ya Jumatano. Karibu sana kile ntato chieto chia Meru TV utuko onba mbetagaria ni cia mutuma muthomi mbetekeria mbethiro gutamburuka iria mantu kathomba ure kwethiritwo gugitinda ntere mwanya cia ntheguru ya Kenya na arandikite betu banteto barikite ni kwamba kambe nikenda gutigira utariboti egukukurukira ogweta mutegeri mwende wa Meru TV. Kwa hivyo karibu sana ndene ya ntato chieto chia Meru TV utuko. Tuambirie ripoti yetu na manto jegi gicigo bunge gya Tigania East ni aria akari kuma ntere chia Mioene Kiolo na Ntura ire ithiurukirite wadine ya Karama ndene gicigo bunge kiu gya Tigania East ne bakenete bunene na bobo ni nyuma bakwethera bakigunikana wero bostima borabo ithiro tobokiretwa nterizi ni mujumbe wa Tigania East Mporo Abore bakiariana na methenteto ya Meru TV akaribaba nibo choketie nkatho inene kire mujumbe Mporo Abore bakiuga na arekete na kuingia wera na borea abekire kagite na karia arombaga kura cha kujukia obunge mbwa Tigania East nirana ndi akaribaba bakuga bageta na mbere na kugunika na nkuruki gutetha kabunene kumania na stima ire chikinyete nterizi bagetariria manto jegi biashara na nkuruki aritogweta na mbere na kuthoma kinyaka gite na karia kwena mundu nonto bwakweja gwa stima ndene ya nteresi yao. Arawa maigeretia kobera ibaya sana nonto botwathira jitima tori ya mundu ne meka githomba de magoro lweta na ingi bangoretwe nonto baba abuwitha ore ana baba kinya majimi mona kwara mokoro na to nini koi ibaya sana ito kona wero to tumira mautata to tumira delight ito kuwa bajokeria nkala na bakwa Niki naona kuiruku nene kira kariba Mioene na Kiolo ndia Karama gicigo mbunge ke Tigania East barabarikite o ikiro robostimani mbunge wa gicigo mbunge ke Tigania East Mporo Abori boya nonto wa mwesimu wetu uturairi stima batu etango 1963 batu totona wero ku totoire mundune batu mwesimu wa ukubwe bya boya kapisa nonto kuthiata manto yara towire oi kurika na boya twiro rwara no twirere woko oreki okuruka watu ikira stima Mioene atato ikirere o moni na njaro itwakirere. Nimekaa hapa mheshimiwa miaka 8 na hiyo miaka yote nimekuwa nikingurumisha generator. Hiyo generator inakunywa mafuta kama ya 5,000 kila mwezi. Na sasa sisi ile muujiza mimi nimejionea na macho ni kwamba nimeona watu wakibeba mita kwa mikono yao, wanaambiwa waende, wanakuja kuweka, sisi mita yetu imewekwa. Kuna makanisa mengine nimejaribu kuweka stima, nimeng'ang'ana na mita karibu nitokee, lakini hii imekuja tu mara moja. Na washukuru sana wakubwa, Mungu awabariki. Kariba betaririe kinoko ibuwite Mporo Abori na rikite bori ore na berira kibaromba kura na nandi bachitete bageta na mbere komba kwithira kimugwata mbaru kinyakiri kibrono kemoko mukirili 27 natwe twakonyo obwo ndo kuritangwe batwe kere raundi tora bakwira itamwe mwe batwe twe mwatamwe nenge na ingwetekia oma ngwero ritete itoweretwe nonto gwaune netete apere iraritero ko kinya ukiura mwanka evira oni kutokeria ngaikalo nanga wa mwalimu wetu to mwakura renge ngaya gotharime amana na baraka kuthiatete to kuona garo to yeta mega ninge muno oni ne mwakoro luweta tona kawalo ya kau ambu bangoretwe nanga wa kaya zarinde mwalimu na abotenge kuenda kuna mwaidera amen Kristo ba kanisa hii pamileta wire mheshimiwa ituo keke tutomwete kure nyingi sana ito mwire thina etu ni imwe tugwa twaria mantu alina na ara kungi
were batwe antu banturai na kanisa thinetu istima na bambire tokithire mwa report ndakanda tukwana na mheshimiwa ndamwira ngutumwa ni antu bamiuine ambira barenda etukita stima na bambira ukioba ikira stima kura ira onere 2022 twekinya 2027 bakongela na barenda ukuringira chionde itumene na bambira etwoke kina kura kulukie mananana bambira mheshimiwa mokyo kia wankana ntura barenda wikira chionde kabune pa uteka turomenya kamwe. Ni vizuri sana kama Wakristo na watu kuongea ile ya ukweli ile iko. Hata kama siasa iko na siasa wenyewe wanasema ni mchezo mbaya, sisi hatutaenda hiyo njia. Ni ukweli tuliomba stima. Na yule tuliomba stima ni huyu. Na hakika stima zimekuja na wakubwa wa stima. Si stima imekuja. Loi stima itereja. Twakongo kaeni siasene onto bwadidwa karega kuga ibu. Onto bwadidwa uga ibu bobo na bora bwebu kenda uba idro muntu ura uga onto bwebu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumepata stima, sande iko. Sasa tumeweka generator itakuwa tu standby kwa emergency institutions zingine. Asante sana viongozi. Bwana wa amani wabariki sana na Mungu atengeneze njia zenu. Na hao watu nilisikia wakiwaambia kura yangu ni ya bure mheshimiwa. Mimi ni mtu wa Mereto huko na kanisa. Sasa nyinyi niliwasikia na mdomo wenu. Kanane atia? Ninda igero na kanywa kenu kukiuga atire. Bombikira te siasa kuringa. Ina igero bokero bichi ya mheshimiwa stima cia thara meoine. Ureo kareta stima bwa muringira. Nilisikia na botigio kira ora bokira. Imainda igero bokiuga nende stima nonto ikuthara. Na ninko cia thara bumwe kura nonto ni bwa mwirire. Ukae katika munombo wenu yale mulisema. Noe muromeri orekirotera Mount Kenya East nombete kwithira kiwe stima ire tirikulogira mporo abori oro nwethirite akitiira kuromba stima ikuma kirirwa ngiro rire kiutira karibaba kumba kwithira bakiona werubo lakini kwe na anto bena tomiromo tokua ngolo hati windete stima areta stima nete onteru arete akana no arete stima kwe wenya irangare mlaki anja kwira anto umenie wotiyo bwetrete sibo watishwa kuna mtu amekwambia hapa wende kwa kwenda nuarete stima naye Antoni areko enuare botra na nuarete stima Antoni hao botra isio na mheshimiwa mporo abori pau baike thakene baichidete naure batatoro na ukithakene bakeya na bairo mheshimiwa mporo ato bakira 2027 na ibangete bitu iko ruma ni torere papambane patamane ndabene venye mhesha amesema generali it doesn't matter wewe umetoka wapi, si ndio? Kama nyumba ni ya matope ama ni ya mabati ama ni ya mawe, nyumba zote zipate stima, si ndio? Na mheshimiwa hapa ndio ametusaidia pia kama Rere kuleta stima, si ndio? Na hii Tigania East ametusaidia kuleta 60 million ya matching fund ndio watu wapate stima, si ndio? Na hii mradi hii ya Karama inasaidia 300 households, watu 300. Na mwenye kuomba ni Mporo mtu abori ambaye ni kiongozi wa viongozi ama General Kiomeru General kanako wange utonge katema na ngamete manto yombe ali areko. Nkiripoti na Meru TV kumatiani mbitanta msimuturia wa Birinja. Motegeri kagite na karea nigikeno na nkruki egukenera kuraitero stima kira kariba ubakarama na untereche Tigania East na bo kariba egembe nikiriro na mateta niarea akari na tumiri barabara ya Kiamba Njoa Karama Mwonka Njoune nebo merete na konani kurega konganiro kone mithange ko ireba gukurukira ndene ya barabara ya Irachi Nterezi nikiria abonekene kumeneria bunene mujumbe wa Nterezi urawezekene tadan kile wakaridho nonto bokore mokubenjira barabara ize nikienda bakomba kurita biashara ciao na nguruki gweta nyendo itia Ntere mwanya kagita na karamuto kuma rotere rumwe gweta rotere rungi akariba bana ndene barombete na koli mujumbe ozo gutigira na kuingia wera ne buria abekere boko bathondekera barabara cia Nterezi
nikenda bakagunĩka karibange ba county ya Meru. Mukiri wa Nkunja na rũgano rũu ni atori na kariba ntura ya Kiambanjoe betariria thinera bomba kwithira bekelukira barabara-ini ria ya kumanjoune karama munka Kiambanjoe bakiwa bo ni thina bariya kinya ya kuruta biashara cio na wetira barabara-ini nontu ni thukangite na riu indi baite mubunge wo Nwendani Kile kumba kwithira coka maturene na kuba kwithiri barabara kenda bomba kwithira bakiruta biashara cio bweya antu bara baũranire piũ ndene thirikari tukaria koti igura turinga na Kiambanjoa nonto gagwalelia barabara burekari barabara nthuku sana ititikirika kinya muntu agia kwithira aitwe akamata wa mongo nonto bo barabara na nonto bo kwithira atikuona bio mukamata kana otie ngari yumbo mukamata imwe ndi cibitari haraka nonto bo kuthuka kwa barabara tukumitara kirengo niro twenjeri na thai bati guthirere mwesimi wa Ndani Kile no bati utunjera barabara yetu na barabara ene thukire kabisa tutiona ko witira malinyene iye ko utia thirikari account ne thirikari nene na no bati kusukuma barabara yetu getha twitira antu gukwea itukuona nyumba nyingi cienao na ritiba biashara bainao lakini biashara cia tu itekuendelea no tugwetha tutena antu awitira ginyogenda ikwasi utiona kururu ginyogenda ginyirio byaku wena byote mwenye bituro utiona na kintu kira nkuga ithina twonete nene muno ya barabara twina rui rwaumire karama rureja na njira iji mwanka Kiambanjoa nende nikarwita kinya nantu woni ndethite aruo na ndiwita aruo woni murungu otetherie ndatura miwa Kile ni tukwenda tubwithirie barabara tuthire thina oriu ni bagwite kinya na bo baingi ni bomba kwithia betera maskuru kana kinya kuremwa ni kwita kubwithia serio nontu bo barabara ye nontu ya maingi kaita karakurite rwiro rumba kwithia rukinga barabara indi na bo bakira wikia na bo skuru nontu bo witana mibwa barabara nio eye ya Kiambanjoa kuma Njoune kweta mwanka ya mwanka Kiambanjoa weta karama irwe yake batu twerekererwa rweyera kinya miundene kinyoko na mitaro twenjeta kinya mitaro ayo ta yarwe kaila ka kongwa injira weta kanisa ne yomega lakini itarambura yurete ithena anto ibaingani njira cia miunda yo beja bakara thena muno gukumira ko mwanka bakathiolongera saindira baeta kanisa yomega na tika kuraya ni anto a kwano kuona bo barabara igari batu turete thena tutero na barabara nyako kurete kwanja na kinya kabatera skuru na iyo mantu yara yatuinyela sena itoringa kura na turi aringi bakura na tuibaritio goti batrikare ye na bairia ita wakathathene bateta sukuru nonto bokuingia korwe na nonto bogira weta rwe ko nya sukuru cieto icithara ciena na beni ni muno ntuko kurete sukuru na betu bakuleka wa subject nyingi muno nonto bwa kwithira kutena barabara ewetira kiripotera Meru TV kuma Kiambanjoe Gembe Central mbeta Mukiri Onkonja tokerekana na mateta za kari kuma ntere uche Gembe kinya kari ntere cha Central Imenti kinyabone bashimirite na mateta za manene na nkuruki kiriro bakiromba mujumbe wa ntere ji mheshimiwa Kerimango Chine weta nambere na kubathikira atumiri barabara ya kuma gwaga kui Mboinjeru weta ntere chakaguma munka Kithirone niba umete na kuromba mujumbe wa ntere izi Kerimango Chine kubathondekera barabara yu nikenda kwagirithia ugendi bo nyuma barabara izi kuthuka na njira inene kuringana na Karibaba baruga barabara izi yombere kurugurua ni ure wari rais au kabere Uhuru Kenyatta na kuga egekiro rami inde mokera kagite na kaka mujumbe ujo ationenia itagaria ere kumekera rami nikenda Akaribaba bakagunika kagite na karea bakumitumira njireje ndinama yarunjirwe i president Uhuru Kenyatta miaka ere ari wathanine na kuma ikuronjwa itonete contractor o baire bakejaga kuthithia njireje bakura na bageta igitara mbura mono tukere moiko metumira na kinyara gutena mbura janande ni thuki mono miguru eminge kumara etigirirwe ruterwa Mboinjeru mwanka Kithirone bonge menya kuwa ikuga barabara eje ni kamatete library und chanto baba inge mono na services nyinge mono tukatara kuma Mboinjeru mwanka Kithirone twina chukuru mugwanja ile itumaira ikonekta wi barabara eje
twina ibanda bia majani bitano, twina correction centers chieria 12 na manto ja jonthe jatumera barabara eje kuma Gakui gwita Kithirone iketha kwetha thai iria ithina ngare kwijera ibikibiki gucwana ndu njira ni thuki utingare umba kwije gatwika ngacuma kwaura bikibiki iteja na ngare iteja ana batita skuru miaka ikuthira tu igite miaka euru ikuthira miaka 10 kumyaka ronjijire tathithwa ingi miaka 5 kaitite kuthithwa kuthira itithithitwe mini road eje yeto ni tutethagia muno kiri kumiria into bietu bia urimi especially kwa ura into bia bikori bikomba kwithura itakomba kumera kana biashara bomba ku gain access kiri kuja kugura into bietu so i request yetu kadha komba kuombeka barabara yetu tukathithirua nontu itukuona kuma kariene kwijaga koi contractor urio kuri ngugeitete nthongi ne okenia maetho jantu itukuromba kethe tenenkani contractor akaketha kuronenkeri ni romba tukuromba mwesiwa kirima ora akirikiana na continue kana njireje karabwega barabara eji ethirwa ni nenkaniri kiri contractor nonto bara twithire tukiona bakija ground ine tonete baire miaka eu beja bakeja kidogo bakaura na kwethirwa ibanenkeri turomba kera batu changeria nonto kwina contractor okuthithia barabara kuma karene kujaga koi tukuona gukinjaga mono ere kwendereao tukiromba ethira muntu ugomba kunenkerwa mbere au mau agatugwatithaniria kuma Gakui monka Kithirone tomba ukarabwega boja iri nabu ethirwa barabara eu itinenkaniri nonto no ethirwa kinya itinenkaniri contract ikumikira rami tukuromba kera ikonsinde kumenenkanira thaiji kenda yumba kuthithwa na kuombeka still no tugo propose kinya muntu ura nonto itukona ngugire akuritana na ni nguginjaga kuringana na bautwe mbesheu kethora gakon makuthithia ni ndevetwo uju kuthia njana tukona gwe ni thongi eje a continue agwatithanie njireje tugita siasa ene tutukonda eje tweke part and parcel ya kuromba nayo kura turu kuromba tugeta kura ne kairi njireje tithithitwe gutwika ni igatonya ruterwa siasa rokuga ate oni ndibandura nkabuthithira njira nontu mushwa kirima nale melo kuthithia turu kuromba ugwe kirima igitare tuli aja mbere twita siasa ene njireje nontu ne ronjana ne tengo mbeshe thirikari at least jadai na metaro mono kwina sub kwatha kwina sub delays thithiro sub maintenance tukinya gwetera igwaende kwithira ikirira to barabara eji barabara kumitumira thai tukoreokia as we speak ne gwitia fast end ne inkoromba mubunge wetu mheshimiwa Kirima gukorukira bagwatanire na kera beje menjitri ethera ni grinding kana mantoria ya komba kuthithwa at least tona gukurukira no taito kwaria barabara kuma Mbunjeru monka Kithirone itikumba gwitika na itukumenya mheshimiwa wetu ni supporter wa thirikari na itukuromba nandi thaiji areo tumbe kuona matunda ja mega kuma kiri thirikari na tukethwa nandi na tukigwirirwa mantu jau na tumba kukaria thirikari na kumukaria nonto bangu iraga turitira kagita gakwa gakinya nkomba kwethirwa nkebera gitine iji ni miario ya rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto kagita na karia onene bunene kumeneria bamwe ba atongeria barabara rutero na thirikari na barabara gwetana mbere na gutambia nteto cia kwendekithia rais William Ruto ethirwa agicebere gitine akiaria muthenya janaro kagita na karia agukarekire kigomano gya gutegera mantu jegi kambuni Kathumba ndene ya muci munene John Nairobi Ruto na ugite akomba kwebera gitine bunka ke arike kagita kabego tongeria na nkurukiwe atetindanira na meria anto endageta na mbere na kuritara akenya ngugi monka kagita karia baka munenkera kombe kwethirwa agakithira ozo ni ugwatinda kagita na karia Ruto akwarageria Kenya na nkuruki anto barabo mbere gukinya ndene ya kigomano kiu. I listened to another group of friends and Kenyans, brothers and sisters, who say Ruto must go. And for sure, just like those who were there before me, my time will come and I will go. Just like those who were there before me did.
But respectfully, sirs, madams, let me ask you. So, what are your reasons for this Ruto must go? I'm sure it's not because of the spelling of his name. Maybe because you don't agree with the ideas, the policies, and the plan he has for our nation, which is okay. But please, would you kindly favor us with your counter plan, with your alternative plan? Because the more I listen, the more it is sloganeering. It's not about a plan, not about an alternative plan. And, hey, we cannot replace a plan you don't like with nothing. And I hear my brothers and sisters say, let Ruto go, then we will figure out. And we will tell you what is the alternative plan later. We cannot tell you now. To me, that sounds like the wash conmanship. Because if you seriously have a plan that does better on the economy than I have, that does better on health than I have, that does better on creating jobs than I have, that does better on education than I have, you should be bold enough to tell us. One term, Kasongo, Ruto must go, is not enough. Owago kari mutongeria wa mugongo Daktari William Ruto agitariri na ngoro gigucokeria bamwe bantu barabetete na mbere na kuga Ruto must go kana Ruto na batere kwithirwa agita betikiria tucokerekera utongere bo county namba 12 ndarire county ya Meru na ram muthenya jana arua atongere kathumba ba county ya Meru batongere twene governor Isaac Motuma Ntoithingia amwe na munini wa wakili Linda Keome na atongere bange ne bombere kuriongera nduka ya Beisawa irane nduka imwe ombere kwethirwa ikithukirwa na into kathumba biaiwa kagite na kara kware na maandamano Gen Z ndene ya ntere cha mugutano kagita na kare governor akinyira ndene ya nduka izi nonekanire gushitaniria na kugurira bamwe bakari into kuma ndene ya nduka izi. MC Mutonga nombera gukinya na gutubangana ripoti una njira entariru nyuma ya supermarket ira ijikanira Beisawa makutano ndene ya Meru town yombete kwithirwa iyita riria maandamano na ndene yombete kurugurwa kaire untu buria bukuciritie governor wa Meru na munini wawe bagwirwa muno ni untu bwa investor o kwithirwa nande antu baria bararugiki ngugene bakomba kwithirwa bakiendelea antu beto ba mugutano. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega amagita jonde ibwega sana. Thank you excellency nonto bwa kuona kwena bata ya kweja kuimberia Beisawa supermarket igita rekorokete ibarare dendene ya kwethirwa bajukiretu into byobi bingi kukurukira demonstrations irirareo na narwa governor wathithia ritikarorerwa ni antu babengi muno kweja kuoba support na kweja kuoba motisha ya kuendelea gwita ngugi ndene ya Meru County your excellency na ibwega ukithitha yo na kinya kuona kwena vata ku support families cheto ekoro betu no kuona your excellency urabagwiretwe. Thank you so much. You are a man of humility and you are a generous person and we appreciate you.
nontu bwa kwithirwa ukithuganiria antu bangi. Asante. Na arua tukwiyite gucokeria Ngai nkatho. Ti sawa sawa? Oni ndi minister na ndirenda turombe na ndagika igiri then mbarie miambo iri tuinge. Ti sawa sawa? Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Kwanza leo tuko hapa kama vile tumeomba kwa wimbo ya maombi kumshukuru Mungu kwa sababu ya kufungua kwa milango ya Bei Sawa baada ya mwezi mmoja wa vijana wetu kukaa nyumbani bila kazi, wa mama wetu wenye wanaleta mboga katika supermarket ya Bei Sawa kukaa bila mapato, wale ambao wanaleta viazi, wanaleta maziwa, wanaleta mayai, wanaleta ndoma, wanaleta all sort of goods ambazo zinahitajika hapa Bei Sawa, walikuwa hawana kazi kwa mwezi mmoja kuanzia mwezi wa 25 tarehe 25 mwezi wa June mwaka huu. Kwa hivyo kama gavana wa Meru pamoja na viongozi wote wale ambao tuko hapa, tumekuja kwanza kuambia Mungu wetu asante kwa sababu ya kumwezesha investor ama mwekezaji ambaye ana manage na kufanya biashara hapa Bei Sawa. Tumwambie Mungu wetu asante kwa sababu ya kurudisha vijana wetu kazini. Asante kwa sababu ya kurudisha wamama ambao wanaleta mboga Bei Sawa kazini. Asante kwa sababu ya kurudisha wafugaji wa kuku ambao wanaleta mayai hapa Bei Sawa kazini. Asante Mungu wetu kwa sababu ya kurudisha huyu mama ambaye analeta na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene Mutindo ajwa Kangangi Northimenti Meru TV. Na kile ripoti ngine ati akari na tuli bantere chekiolo kemuti na Betheli ntere chewadi ya njia Igembe Central nebashumiri tena muthuro jo munene arabonekene korota na nguruki kumeneria MC wa wadi ezi uria witikene Tamwenda Ali na uria nkurukino munini wa speaker ndene ya bunge ya county ya Meru nikiraba kuga ati nombete kwithirwa akiborirwa na gutika barabara Kathumba ndene ya wadi ezi chithukangi kulingana na karibaba bombete kwithira bakithangika gutumira barabara chia wadi ezi ya njia arana ndi bamrombete gutigira na gutonyera na kubathondekera barabara hizi nikenda kinyaba bagetana mbere na kugunika ta karibange ba county kana bantere mwanya sha county ya Meru mureithi waba na araniriti na karibaba na gutariria kirero kyao Wapita gathire kuma kioloka mbote mathina ya tukilukira muno batwe tutena barabara ndene njia want nonto muno rira kinyange kuruyitete matanete nire kuria thina muno nonto mwegura tikamateka bikibiki utengale yombo okiluka boyele batwe thina ngetwenyo Burundi erowe na nkaromba mweshimi wetu athirikane batwe na ara Betheli kioloka mbote kya Betheli nitorindete meberethi ende rodi twatile ko tarwe sendie yero kella jere Betheli witro Betheli anilesi nanga batu turire toroje rutererura ponge na bwo batu kwenda sibitari ntureje ponge na bwo nteko lode kuwa mwezi miweto nwena sio mia twekero stima kenda tukara ora nturengi wekero stima omisie na kenda na bathoma kinyo tuko nonto batu no mautata ya witangarama nde tukaromba rere romba ke mwezi atwekero stima orange siekeri na ko wekura bororo nya batu ke olone tukone atutianeri Kalimbene ikwekeri stima se last mile na wo musie yoga na mustima wo musie yoga na mustima lakini batu ke olone batu tutomba wekerwa ito kuona ntora inge imbinge sie torwa ikingi bia wekera stima
lakini batwe itoti nyuma nonto stima ciekiri ira cia barabara ake lakini cia micie itekiri bora bonge kore barabara yumete kangeta kaotene kalingene yumete au ekena maya turoko ntoi mwendwa ya choka ebati kwenama monka ya tura marioni barabara eu ni omwe na mwera nanto inao bare ma na bate kuona okulukira kinya bare meta bia kora bio bateona bio kamata kinya bikibiki itekela ito kuona njira imwe ichiokelo na bikibiki lakini eu etombo kelo nyi bikibiki etombo etera kinya ntiri kinya ng'ombe chiongwa ichiebere barabara eu kwou barabara eu ni yakaya itigene na twaromba kinya yo tubwithirwe awekirukire ya kwina mwa mathieti ne yete o ciane teropio iteki ene yetia o kila mtu athura MCA u akamirukira ametia enge ni ekia mesa ndie tore limoro hivyo yake ndana betomba ikuendelea boya kumania na riboti yu yegie mateta za kare kuma ntere cia njia ni tukwithira tugikira gatand kana tukumba kwithira tukinogoka na nkoroki tukotha tugicokagira na nteto nkoroki irio ntuku ya narua ni ira twithagirwa turi na rugono rwetu rwa mwanya na ntuku ya narua tukathira tugitakagira manto jegie mbeu mbithi na urimi ncokerete nyuma endake tukoraja twithira tugitaka na mbere na nteto cietu. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Nkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere obichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Kukwata ogeni motegero Meru TV tweta nambere na nteto chietu chia Meru TV ogoro thirikari nene gukurukira rwangi ro Micro and Small Enterprises Authority rwaruikia na monota MCA nibombete kwethira bagikinya ntere cia mitungu ndene gicigo bunge ge South Menti araba kinyite kiri ikundi kathumba birio bia mbeu mbithi na nkuruki ikundi bia jua kali nikana gutigira niba kubaigika na kuba inya ya guciokeria kiri muturire bakiaria atongeria barabo mbere gukinya ntere uche mitungu ba MCA nibombete kuga thirikari nikite mibango kathumba ya gutigira ne gutetheria mbeu mbithi na nkuruki abiashara ba nini gukurukira mibango hizi ni aria bagwetete jumoja mubango jo gutetheria muno mbeu mbithi jo kumenyekana ta nyota
nabo akari bamitongo na nkoroki bajwa kali barabonekene guthetherwa ni MCA ni bachoketie nkatho kithirikari nene na nkoroki kuga ati thirikari nionenie bonane gutetheria ikundi bire binini gucokeria na nkoroki guchigika nikenda bagetana mbere na muturire jwao uria gukubatara. Katika Micro and Small Enterprise Authority tuko na projects kadhaa ambayo mojawapo ni ya youth, inaitwa Nyota, National Youth Opportunity Towards Advancement, ambayo iko na pesa ambayo ni grant ambazo youth wanapewa na wanaweza kufanya kazi, kuanzisha ama kuendeleza biashara zao. Na pia katika huo mradi bado kuna program ambayo tunaita Recognition of Prior Learning, ambayo ni wale youth ambao wako na skills tayari lakini hawana certification ya skills ambazo wako nazo, wanaweza pata certification ya hizo skills. Ambayo ni ya kusiaga plastic, na nimekuwa hapa kwa kipindi kirefu kwa takriban kama mwaka mmoja hivyo. Kama hii ni material moja ambayo tunatumia kuweka kusiaga hapa, na tuko na material colors mingi ambazo pia tunatumia kutumia hii machine. Tunaisiagia hapa mitunguu na inapelekwa Nairobi. Ikipelekwa Nairobi inaenda kuwa recycled. Kama hii unaangalia, hii ni mtungi kala yellow, inaenda kutengeneza mtungi nyingine, inakuwa mtungi mpya ya yellow. Ukiangalia pia hii side nyingine kuna material nyingine ziko hii side ya white. Ikisiagwa inapelekwa pia inaenda kutengeneza kibuyu nyingine ya white ama mtungi nyingine ya white. Undi taganguge ya maskere baja twina wenzangu bethera ndewe ndene gikundi giki na inkenete mono na nkuritanguge je mianka ire thatu nyuma na ndina gikeno gikingi na nkuigwa thirikari ina utethio yumbo tutethia bu twi antu babethi ambere anga mboco kiankatho thirikari ne tutethetie kuma ria tugwatanirite tweja twathondeka kiama kia njuakari na njuakari ira twina fona me agintu kira twagite ni umenyo kana kumenyithua na ikyo muno mpenda antu bamenya njuakari atwatura tene tioya narua kumenya njuakari kana kumenya thirikari ni utethania igukurukira ki MCA na nkuruki MCA CEO wao ni mwenda ritha na aina bata na gutethia antu bara waita ngugi cia njara muno. Pia tuko na project ambayo inaitwa KJET, Kenya Jobs and Economic Transformation Projects, ambayo imekuja kuwainua wanabiashara ambao wako katika value chains tofauti ambazo tunaita better value chains. The key better value chains ambazo ni value chains kama zile za construction and building, value chain ya dairy, value chain ya edible oils na pia value chain ya textile na zinginezo katika better key value chains. So ningewahimiza pia waende kuapply. Utapata hiyo application katika www.kjet.mca.go.ke. Ufanye application yako na utaweza kusaidika through different ways. Keremonga kaunti muturira ni kaunti ya Tharaka Nithi ni aria akariba ntere cia Tharaka na maria ne bagikundi kana baria ne bakirundi ndene ya wadi ya Mukothima ne bashumirite na kwagwata mbaru miario ya senator wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya iria augite ati ndiunga waziri wa mainya ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi Opiyo Wandanyi ntere ino ni aria Gataya akiaria kiri nyomba imwe ya nteto onekene kuga ati mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara atabatere gwita waziri kurugura gitugi kia miti ya stima indi abatere mbere gwikira akari stima indi nyumene akaja gwita waziri kurugura stima ire kirite akariba ntere u Tharaka. Gwibu watina ntere jakero ndi gwandia Mukothima gichigo mugeke Tharaka gakariba gontu goko na muthoro munene bakemeneria siasa iraukire kuringa gontu goko kona nene miaro seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya rire nyombe mo ya ndeto kwethero ituge bestima biti bateri wekero birabya mite mono ta goko Tharaka gakariba gegwata mbaru seneta Gataya arabameneretie mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara goko gwato gukungu kwa muthanga no kenjira gituge igekare gu muthanga kana gituge kyake aye kwini kenyembe gituge kyamo na presidency abati koya kurugura stima wanachekerwa lakini naye takora mtu anagerwa gukuma
moromiona na mami na kogaragara na tieke mona nto bai akia morona na muna kogaragara njokele morete korea kaya kugaga machitima lerwa akitoka matero chanto mukondo baadhi batege ntata mbomba koja kukodokera nkare koja na machonda okana makoro kochoma za kuga no ete kodokera nto yenge nto taku eda nanto bana baba kwendera neti yarebi batana baya gochiacha barugara edigwa na ikingi biega byabigweka kende ogu itotwa wekeru kingi byabyaragirwa byabyaterwa to ya wekerwa itoka byandiogu koroki bakiuga barona tabo bogonto konge gwagoko kechiga mugeke Tharaka onto bura monkere munde botachara matunda okavika mathena nara tende chiekerwe no itikinyaga ende to ya twekero getu ya tweru stima kemwe stima are kemwe takira kiera gachogini na gonto kora diaga kera getuge ipo mole yaga mutetera monte tankana torenda faya alongera getuge kukirana na getonga atorodera menderio watabara torodere akodongera msie ibuta kwendo wowe ni tugebiaga ntore to tugebia chimiti ya to ikawa to ko ikwa muthanga toko na araga chogini kwa thire getugetakera yekerwa nakyo kyamete nende toretika chiankana itankana ende bakiuga botakari gutio thuku barona kumane na seneta Mwenda Gataya ikwetherwa kara thetagira mugongo manto makonia Gataya tiraria boe naraugiri toreteru ikingi biega no ikingi bia metibire ya gwimothwa ndaugeta kugura karia gakuruga chai ndaya ndethira nto bakomene ngura meteara ndaro magana maire ndero mbuge Gataya njoka ito Gataya nandekere na wagwa akegwa ntugi njoka imugio ene nandekere magana maire ndo ningo chokeria Gataya no nkado no ntubarwani rwaririe ro tugurira mendereo atwera tware gwekero mwangi rĩu tũkatoka rugoro mwangi twaje kũrugora getugeke mwaga ikyo ketheri na bakaya na ntokinya bainge mono bakiwangi bachitima na utie sima bene nacho bayete na gatuge kamwa igaka karogo chiri to bai Gataya bayete na ikethiete ko kwande bwangu na tikenjere ikero mere twaga mbete tiare wana rome gake chojo matuge ma strong maye na matuge mama kaya kwa ngumo kwenda bakiringithania na Kagita Karari MCA wa Wandia Mukothi makwetheriria barutire mwinduni wa kwaga maendeleo akibagwatithia mugongoro ngi gwa Tharaka Gataya torodeta moninge na kinya na barabara tare na totorere ta mukwitu abura gachokani na totorere tare ni Gataya ni no tiema gochani ona inkorigara ito nandekera maigete mokere age tuge kia kendoririe mono igotue karume baretu igetonga aba mathera kenda barumanga Gataya na Gataya kodongera MCA ambire ntorera barabara nionda akaraga na ndora Kilimani ya ndongera mochie ndawe Gataya nawe munene na ipije Gataya akadongera gwetongare tugakara bo marimanti ya karire na marigo twande na royo tokilamba tumeta nyomba na manto mendere gatega kariba chuka gukonane no gwabati kurugerwa irio akariba Tharaka bakiuga babarenda maendero na torugi na totikoria nkima ni gonda ugira tandega ki kwa kirondi ntikoria mbetera nkima ndena mochera ngaruga na mankali mocheri ngora ngaruga na mochera akaruga ndo bachuki bobenda ganyama kianda mochera kianda bombaga tito ale mochera twabata tukone mochera torenda mendeleo mbechera totikoria korea mbechera bere ento bachukana bamara ibo bakwenda korea mbechere na ino bachiarirwe tyo totikwenda mbechere tokorera twe Tharaka na tokorera tore ento bakerondi na totikwenda totawa mochera mujie tokara mochera etararere watora na yoro mochera tadikorugera maana kotigira mujie tigote na mego tore ampempe na tonda mego tore mochera tio kuma gechiga mugeke Tharaka ngiripotera There FM ritoka mbita Ndagara waiguna ankatho cia mwanya Ndagara wegona kuma ntere cia Tharaka no ntobwa ripoti yu kongera kuone ati MCA wa Dia Municipality Caleb Mutethia Kibuko na ithritwe akigwatanira na onjorithia
baraba ethagira bakithondeka bikibiki ira cithagira cigitumira stima anto agutumira maguta aria ombita kureta onjorithia baba ndene ya kaunti ya Meru nerana ndi barombete etithia bikibiki amwe na biashara bange gutigira ni bakwamukira bikibiki ithi cia gutumira stima ire njira imwe ya gutigira ni tukumenyera riera nonto ira cithagira cigitumira maguta nicionekana gwetana mbere na kuthukangia riera gintu kiria nandi kale bathiritwe akiromba akari gutigira ni bakwamukira bikibiki izi na njira enjaga. Nawe Kare Mutethia Kibuko MCA wa municipality wa mwana mwonjorithia wa bikibiki cia stima ni bariungite mutindo jwa kangangi narwa ni kenda kwambiria rwaria na etithia ba bikibiki ni ara barombete mogaruruku ja bikibiki cia stima bethere bakijetikiria kaunti iji na kinya gutariria jamwe ja mawega nkutho jeni na bikibiki iji twitite gigintu kiria tukuga green energy mantu ja gutumira tibe tururi na ndeturienda gutumira stima and the like ndethwa nkiona opportunity ndeta Nairobi tonana na investors baraba kuthithia bikibiki ria gwitwa Spiro motorbike na nona ndetwijiti kureta aja Meru na ndetha yugeta Nairobi 90% ka 80% ya bikibiki ri gwita ni electric tubati uchuria thatu ina tutigika ina thatu twitite niro ndareta the entire leadership area rungamirite municipality executive yao tukarande abo twaraniria na antu baba kenda tumenya na tukombi ku integrate na system njeru ijite. Why electric is simple because electric is the way to go in terms of affordability, saving the environment and now changing the whole shape. Where we are right now, you can actually hear the noise pollution created by the ice bikes. The petrol bikes, and our Spiro bikes are super silent, so we first of all we save our environment. We understand how direct of an effect that is when we have a much more cleaner environment, we have a much more affordable boda industry. Nkurukini baugite kinya twanya twangugi tukethera tukiretwa ni bikibiki cia stima ja kaunti ya Meru na kinya bamwe bana ba Meru kuona mauritani nkutho ni kenda bakethera bakithondeka bikibiki iji na bagutwa incentive nyingi muno batwira 1 bakambiria station yendo ya Meru bakatwandikira na ba Meru bakambiria training kuitana antu betura bagachithithia nambi ku market no ana betu. So for me I feel proud that one nyatu kwaraniria governor Omeru na office ya governor ibara twitikirie commit investors bana to abakaribisha Meru nkumeabiria bibi ingine atiri na tatu kombo thithia system iji hitanira na petrol station au niona ndanse kweri tubati kwithura tugita na iya abo nuntunande twina petrol station twithe twithithe ya substation cia guchange thimo cia bikibiki twithe gichange iro aja ko twathithia mo Meru town aria tuthithia petrol station na twathithia ingina ajojo kwana beto baba kajukua beta gwikwa training ekumena tabaka service bonda so entirely it's a big picture, it is the start but inkwende kuga owe kukarenyi no utu kya twithia gintu gikinene going forward. We are looking forward to setting up here in Meru County and to ensure that we showcase the best of our abilities in terms of availability of parts, in terms of availability of the technicians working with the local technical teams to ensure that the bikes are well maintained, and also the cost of acquisition. We are partnering with commercial banks to ensure that the cost of acquisition is very, very low, so that when the guys are actually getting the bike, it is not an expensive affair. It is more affordable, living with it, acquiring it, servicing it, and we give back to the great county of Meru what it deserves. People who have more money in their pocket, so that we keep growing the county. And the parts are very affordable because the bike has very few moving parts. So you need to just repair a little bit of the consumables, which are like the tires and just the normal services. Now it saves you close to about 35 to 40% living with a Spiro bike as compared to the petrol bike. So already someone is going home 35 to 40% having more money into their pockets than when they are using a petrol bike. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam.
Tukerekana na ripoti ya Jeff Wagituma twerekere monka gishuka bunge gya Tigania East. Ni aria kambuni ya Safaricom ni yombeta kuliongera chukuru mwendene gishuka bunge gya Tigania East. Irani chukuru ya Saruru Mixed Secondary School muthenya jana arua. Kambuni ya Safaricom ni yombere kuguna chukuru hizi na intobya munganajo wa nkuruki ya chiringi milioni 1.5 ijiri. Intobire bikwerekana bigatumagero wake laboratory ya chukuru hizi. Bakiaria arimo ashiari amwana ritoba chukuru hizi nibachoketia nkatho inene kire kambuni ya Safaricom no ntoba kubarikana na kubatetheria bakiuga intobibi bikabatetheria na njira inene mono kire manto jegie mathomo jao. Shukuru imwe ya Sharuru ile ilindene ya Tigania East meshi mikuru na yombita kwethirwa itethekete bunene ne aria Safaricom yombita kwethirwa itonyerete na yaba intobibinge bya laboratory bya nkuruki ya milioni 1.2 ontoburia butumite alimu na aritani na aciari bomba kwethirwa bagwiritwe muno na bakiukaga na ndi cukuru eu kithomo gikomba kwethirwa gigita na mbere o aria bakuromba ona kinya antu nande ni bombe kwethirwa nande bagikia ana ndene ya cukuru eu ni untu ina bionthe biria birigairwa. Safaricom yututethia bonene sana onto boto wa into laboratory na tuina members bara ana betu bara bathomete na thini nyingi sana bati tukuiboya sana no onto bwa autukinyite na toromba murungu atethie endelee kuongelea Safaricom ume na utuwa into bire bimbikio tumana betu bomba kwithira wena kithomo ekeya iboya sana na murungu abutharimi na ndi vice chair wa secondary school ya Charuru Pereburu twina nkatho nyingi muno kire mwathani nontu bakinyoto wana baina wendo sana na batwe muno bwana Agustin Muthomi ura atumirite Safaricom Foundation ya turetera equipment nyingi sana cha over 1.2 million tiaritoa kenda bamba kuambiriria githomo kio ka sciences skulu enjaro kabisa iteke ona interview haraka itochokeria mwathani nkatho nontu ba mwana uwetu na kinya Safaricom Foundation bayukia nkatho chietu twi community ya Charuru. Number 2 itokuwa ibo boega sana nontu bwa arimu betu bara baichianite itariri umo itwambiria skulu yari kitakene kabisa lakini nende achiari betu na arimu na community na kinya thirikari bambite tutethia twaka ilasi na nende batu twina ilasi bionthe bila bikwendekana bila biena thina ke ni aritwa batinge yura tukwenda itokoromba na bonthe bakona chionthe bara batewita skuru kana bara bakwenda kuongela kithomo kana kinyora kwenda kwengagela atirire kinya class 8 ye nende kenda aomba kuthoma na manto yonthe ya mega Onesmus Murimi mwalimu wa mathematics and chemistry. Napongeza sana Safaricom nontoboa that innovation and a great transformative to the students nonto aritoba Charuru ibombekete kona lab equipment and apparatus ira most common ira bombeke utumira ke STEM the K1 of the pathway ya Simbihi ira yite ana iba komba ko boy the titration boya dai with the modern lab equipment anku I thank you mono nonto bo Safaricom for such support. Thank you. Shukuru Mungu kwa asubuhi ya leo na kitu kingine. Mimi naitwa Kaurembesi Samuel, nafunza chemistry ya tunashukuru sana watu wa Safaricom kwa sababu ya kutusaidia katika shule yetu. Kulikuwa na challenge kiasi kwa wanafunzi wakati kufanya practicals na pia the likes of physics kukuwa na equipment. For now kuna equipment ya kutosha, so challenge yenye kwa shule kiasi ni ya kuna wanafunzi wengi, na tunasema ya kwamba wanafunzi wenye wa Simbi grade 9 tunawakaribisha katika shule yetu. Kitawanja ni Mware PTA member form 2 gochokia nkatho mno ntuba Safaricom ntuba intobira patwete bya laboratory ya na betu bakumba kuthoma nabyo ninkumeana betu bakathoma na baita kuraya nkuromba murungu abatharimia ntuba Safaricom na murungu ababudire mantu ameya nkiromba antuba ture Charuru parete ana ndene chukuru yetu secondary school
Charuru kenda na beto bakamba kwithira baita na mbere na kuthoma mathomo ameya nontu bwa na jau ni gionda ikia kwithirwa nkiona na kigua mbita MC Mutonga ni kuripotera ndene ya Sharolo ntuko cionthe cia Jumatano ni twithagirwa tugikuretera rugono rwa mwanya kiumia giki twerekerete munka ntere cia buri aria twithiritwo tukithingatira ngugi iria mbeu mbithi bakuthithia turariria mantu jegie urimi bwa mbeu mbithi kiri gicunje gietu kia mbere kirugono rwetu rwa mwanya rwa mbeu mbithi na urimi ni tumurikite uria mbeu mbithi bombete gwitonyithia kiri urimi iri njira imwe ya gucua mbeca kagite na karia gutena ngugi cia kung'ana cia mbeu mbithi baba mwandiki wetu Nteto Mwende Olaibuni na tubanganiritie rugono ruru rwetu rwa mwanya aria ethiritwo akiaranairie na mbeu mbithi barabara ikitie gutonyera kurima into mianya nikenda bagaitetheria kiri muturire jwao giki ni gicunje kia mbere kia mbeu mbithi na urimi tonto ni oma buruinya ya nthiguru embeane urimi bobo ya buri na umithio na nikio kiri ruono ruro mwanya tuleithiretie mbeu mbithi kuma guntu mwanya muno gicigo mbunge kia buri na baraba tonyete kiri mantu ya kiurimi iri njira ya uciukiria na kwalula miturire yo aratwaraniritie na boya Paul Mugira kuma ntere cia Gakando wandi ya Kibiricha urorima into mwanya indi akainyelia muno urimi bwa matunguru mbithirito ndi mwandikwa bichine nyingi still ndathomera kosi ijo thondeki bwa machini iji computer na thimu ndarita na ndona bandu chitegutigia urandingia mono mpumbite kwithwa ntonyete kiri urimi bwa imera ja matunguru caria niyo priority ria nene buru nontu gitunguru ike kina mbechere nyingi kiri maketha ya munda na kwa unontu Paul neretie nguinge mwanya ariwa nguije ya urimi nitwikite yoguni na baita muno kiriwe urimi bwakwa bwa gitunguru ria ndarima buru mbatere kurita tani 5 cia inkai na kwa inchibanga ura nkomba kuanda gitunguru kia inbreed gitunguru kiria gikarita tani 5 cana ndi mpandite gitunguru kigwitwo Redaren na wata gitunguru ja giki gitinyira gram 380 380 grams koi ku gitunguru bibio bitatu ibatere kinya kilo iyo ni sabure amurimi ugati utara wingi bwa kiria ukurima kenda umenya kwa approximate kiria ukona na kethiro ukomba kwira muchara waritanie bire biondo tumirite nawe onge urato watanirite na kwaraniria nawe ni friend kirimi kuma Michogomone wandini akirwa nari nora watonyere kiri urimi bwa kurithia nyoni cia mucie ya nguku mbata kanga na inge kathumba thaiki ya youth baba inge tukara tukiuga itugushwa ngugi itikoneka itwathomerera lakini ote ngugi na nontu boma ntego ni ndonere kaba the little that I get kuma kibiashara ira mbita market nkabire project ya agriculture nontu muturire njo thayo utire into bya kuria byomba kwaga ngugi kana produce ira nguku igwite yomba kwaga ngugi yomba kwaga thoko so iyo ndamwire kutonyera kibiashara ya nguku kirimi arua wekenda bwithie mbeca kumania na urimi bo enda cia nkala iri ichui onto akwendia nkala ciongwa iri njira ya validation biashara yakura muno mita mbithero nkiothoro na yankara ira nguku ira ciompa ndothrania nkara nkagwikithia ngakomorithia nkara ndakomorithia nkara ira antompendia nkara chiringi 20 kana 25 nka add value nkakendekie chui kia ntuko mo chiringi 120 kana nkakendekie chui kia 1 month chiringi 300 ornamental bands na chio mbithiro chonde na chio for a time mbithiro dina brand chango koja Brahma silk Pekin Batam chonde ndina chio na nyama ja fantail mbata na chimbithirito nacho bata type geese mbithirito ndina Ruen mbithirito ndina White Turkey mbithirito ndina Royal Purple mbithirito ndina Guinea fowl na chonde nditha ya kiri farm ije yakwa na nyachongo mbonete nyachongo china utethio muno kirioni nontu rira customer kwithira jirite chui ejo na bansi na ore chithongi akethira akichitamani
na nkethira nyongitire market yo au Owau wena kinyore mibonge ba mwanya burantu baba inge batisi na burani ba kurema mainyo aranteresia tuto wandine roirerwa rera Maureen Karam tatonyere kerebuare muyuthi onto burabo muritaira mboleo ya kwenderia arimi bangi na cionera mbeca ithe urimi bwa vermiculture na farm eko ito Benin Organic Farm. Benin iria maanisha it is an ideal thing igento kigeretwe na ikionekene kina maumithio na igento ki legit kabisa kina ige produce ite kibaraba tumirite nionekanite kwina maciara special manginyo jereja tumairwa ja ojukia waste from either your farm tugimborio ng'ombe emburi kitchen waste intobiria wegerete na uome omba kwethirwo kimejukia wekira ku manginyo jaja komba ku break down waste yeje ne produce orio urimi bo Karam tarua ibo koreto guni na butinyila cia muntu muno kaita kara obuthiatira youth no ba focus keyo nonto one ititumira itina ngarama nyingi kiego construct na inyo na daily basis routine irio kamitikaira care itigwitia mantu jama ingi kumania na kwaraniria na youth bane umate bo baitonyethetie ngui neje nonto bo wacia ngui buru cha most of us bara tumite na aja anje ichia na aja tuthomithitwi community ario gwita babuthithiria maketha babuthomithia ukagwata degree eku leba ubonere o graduate o karanja one nije bamubate amba utegethe ora graduate kana ta graduate ukero ko tere skuru ga weterio chetha nau so jabatwe antu baingi batu criticize ite bakiugari babuna te bombo karanja nau na bo graduate te budugani tinangu gikauma so antu bara baingi bekara bekwira mtu umaira town no kwe connections bakarigwa re umirire town no ina mantu jama ingi expenses no kwenda nyomba no kwenda bia kuria no kwenda ngarama utiumba just gweta town just hini hauri wita kwambia life now no monka withira wina something kana someone ogugushikilia ntuko ya royo tukawatanira na ataalamu mwanya bakiurimi na barabara mustari na yombera gutetheria ntukembe thimantu na yorimi mwende wa laiboni rogononero mwanya Nkurikani mutegeri ntuko ya rozo tukethira turi na gichunche geto kebiri kiagire kono rwo mwanya rwegie mbeu mbithe na urimi aroketha okithinga taira na gutaga uria mbeu mbithe barekite na gutonyera kirimanto gathumba jegie urimi na bobo bojete nyuma ya ngugi kwethirwa chikiuraga muthia zo nteto cieto chia Meru TV utuko onimbeta Denise mutuma muthomi mwerekeri oto mathithio ni Paul Ngonjiri ithiro rena kagita